Lijep pozdrav svima. Dobrodošli na Balkan Vod kanal. Evo, danas ću vam predstaviti Progetto M40 tip 65. To je medium tank Tier 10. Danas ću malo ovak drugčiji video, malo lagano uz muziku. Znači, to je medium tank, reloader sa 1, 2, 3, 4 šela koji punim. Mislim da je kod njega dobro to što, recimo, nije ko ostali reloaderi, kad ispucate morate čekati da se sve napuni. Možete recimo ispucati prvi shell, čeka da se napuni taj jedan shell i opet imate svih 4 shellova napuniti. Mi se dosta relativno treba oprezno igrati, on je dobar reloader, koji svi ostali, malo pažljivije. Jedan na jedan možete nekoga ovako lako dobiti kad mu ostalo malo HP-a, ali ovdje malo sad probat ćemo to brdo, dosta bitno ako se osvoji ovo s lijeve strane na ovoj mapi. Znači, mapa je tiha obala. Kažem, dosta je bitno ovo brdo za osvajanje, koji u većini mapa uvijek neki dio, neki brdo, neki hill je bitan. Kad se osvoji, onda se lakše dođe do pobjede. Čekat ćemo da krenu i ovo pomoć. Malo ćemo tu dobiti normalno, toga ne možemo proći kad ovak krenemo. Sad je bitno samo da me poprate ostali, onda će to dobro biti. Tu stranu smo probili, to nije loše, evo tu će on ja sad čekat. Nećemo baš bezglavo, malo ćemo, evo kad bi išli. Moramo se malo vratiti. Eto, moram malo pažljivije s njim igrati ipak. Ja isto neki put se zaigram čim je reloader, uvijek misli čovjek sad ću ja njega riješiti, ali to tak ne ide baš. Dobro. Sad smo većinu toga dobili, evo 6, 2 na nas. Ovo bi trebali dobiti bez problema nekog većeg. Sad treba kepu ovoga riješiti. Sada becet. Dobro, svi su popratili kako treba i igra se odvijela kako treba. To onda ide. Ćemo malo počekati da ostali dođu, nećemo baš odmah grlom u jagode kako se kaže, jer ovaj vidite, znači spustite jedan shell, on se ponovo napuni i opet imate što je, znači tam na kep, tako da prije skepamo da dobijemo ovu bitku, da bez veze nismo napadali. Evo da će to će resetirati, a ne napravi dekap.
riješimo ga. Dobro, evo, to bi trebalo biti to. Ćemo malo čuvat odstojnicu, kako se kaže, da ne polaze. Eto, to je to. Znači onako, vrlo jednostavno, efikasno, svi su pratili kako treba i normalno došlo je, rezultat je došao sam po sebi, pobjeda. Eto. Evo, to je malo snimka Prođeta M40 Type 65, tip će 65. Malo da vidite, evo jednu pobjedu sam snimio, da nije uvijek baš izgubljenje da snimam. To bi bilo za sad to. Lijep pozdrav svima, gledali ste Balkan Vod kanal, čujemo se.